Nagabintagi kubor baman kasni pet bat subscribe ya uan kublay phi baro kinigilong ki kubor bam da kasni Kakhasi Students Union ke SU Central Body minta kasni kala kenther juri ka sarkar MDA halor ka jingbam bentrai kampura ya Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA Da ka baong ba ka jila kadang syak ta ka jingwan nung kerthep ki briu na bar jila henry ka sarkar kam shimla shimkhia ban bentrai kampura ya ka an Habakran Shikilat Pathai Kubor ha Office Tray Kam ka KSU Hajayaw, u General Secretary ka KSU Samla Ruben A. Najer, uloong baka sarkar kala jukular ban penklanya ka MRSSA, Henry Hadu menta ompat don ka jing Tray Kam ka Bashisha, Haki District, Bat Kishnang. Uloong baka KSU ka sungukya baka jela ka Kamdon ka Rukam ka Babiang ban jingtim bat ban petngor ki briu ki bawan na bar jela. Kumta, kaseng kadawai ka sarkar ban pentri kampura ya ka MRSSA habaro ka jela khnang ban na ban pet ngori ka jingwan shnong bat jingyo kam jeng ki briu ki banabar. Ka KSU kala ongru balada ka sarkar kadang penslem nele menthi ban pentri kami gni ka an kan kta omtang ya ka jing shngan rewat ka hok bat ka jingya dai ki try mulung. Shushu kaseng kala kentui ka sarkar jela ban om syukut tang ha ki jingkular. Henry ban pen I de ki kam ki bashisha da ka ba pentrai kampura ya ka MRSSA bat ban pen klan ya ka jing ya trailang bat ki dor bar shnong ha ka jinglum jingtim ba ka jing pet ngor yi ki nong wan shnong. Ka KSU ka mahamru balada ka sarkar kam shim kiai ki ni kaman ka sengkam saperkhat ban shim da ki wei pat ki senjam pat ba ban pen bori ka sarkar ban pentrai kam ya ka an. Bami di ministers, bami di chief minister, habari bat ke isu jongka emergency. Ni mungkin balik kensan kalau kami Henry Kadawi tentrai dengan sutu kata kadi nomor ba nakaliang kaseng i persya ikanika put kalau ni umling ketika cakap badi nung taka facilitation center. Ting lai I hani ba kalami ka facilitation center husnam arza kendai atau kiniat ka storage pang MRC kalong ba iko ban pencai kedar ni ba ka MRC daliliru kanong la ban replace ya ka ILP kajing dawa juga ILP kedang ya ini Henry nakaliang keseng yongkat pangipat yo ya ka ILP pentri kamu modal ya ka MRC kumba pitip ustam arza khalai nakaliang keseng nilai ki baki baki sembarang nilai ki halor kan ikamat ILP buat hak tu kipor din ka jing ki jungi labun ki nakaliang kasok labun ki jing kren buat ong bakani ka ILP kam kadi ka center subject bakam di ka board to bastir tikil awan ra no ya kata ka MRC hatu husna marjo handri buat nakaliang kaseng istu ba kat bangipat tang yele nam taka ILP kat bangipat yo ya ka ILP bangin chu tengkaran kumni ya ka jelaru bahwa ki mendir ki wan influx kadang pun tikindon kampat inu an iba lesi kam di baklan kum ILP hindri lesi kan long bante la kam khindia te kawan ra ka marasi bad ni atau kapor ni priang ya ka marasi yani ni priang ru ni stu bakani kam ka ni ka an kam ni ka baklan ko imla ban khang ya kan ya ka jingrung junu kum ka ILP kala ban ne hindri lingga kani ka an ni tepat manu badon hapo shoma tha bad abadi bi ni benta aja khandriu ngila priang ya ka MRSSA bakan long kata ka an pura ba pentrikam bad hadin ka jing trikam juga ni ka MRSSA kila dei basnai ki district task force barki ki Henry arja khandriu ka an pentrikam kila wanra no ya ka amendment hausnam arja khandai kata ka amendment beli ki wanra apa arja khandriu ki pat pentrikam kata nakaliang kasing ni lam stu kadai ka biji penshit na katu kan ikwe pat kising balang lesi kalau ki wapun long ka sarkar ban wanra ya kan ka amendment barki ong ba ling ba kan ka amendment kan wanra ya kan kata ka an ka baklan namar ba ka MRC arja khandriu kamdon kata ikindon ka baklan ba ka MRC ka arja khandai ka amendment kadon ki an baklan deki puli ya ka amendment juga arja khandai kadon yu kata ka an amendment arja khandai ka ba ong ba klan kata kamdon ke tang iwi close tarai lesi ba laban ngilaban batai ba lesi don ite significant kiliat kadiba kinu ki brio ki ba ai ya kata ka ki ba pentip baklan ki ba ai ki false information itu on chaban dan kuna nanti lesi da kamdon kataru ki pulit
kadang ke IPC CFC atau kapur bat ke BNS BNSS kani kapur kila ban itu beri ba false information gila ban pen ban kemiki hatai bentar kam nadi ya ban wanra ya kata amendment kad ba arza khan report kapur baling akran sipang kani arza amendment arza khandai nomor ba minta ka masas ka sakut pe nomor ba ki ong ba ka dangdon hapo ka senta ka mechi ka dang review ikini i bro hende ya arza khandri par kham simple review but ni don ke jusuba baka sorkar kampun kwa ban tentri kam ya ka amar sasi arza khandrio takada ka wan ra khna ka ni amar sasi arza khandai ka ban create ya konflik ka ban create ite confusion hakmat jong pat ba khnang ba kan atrak ya put bat ka ku tu haji pon i ka khang ya ka facilitation center bat ka pan jubab na po ka state department alor ko nongrin jong kini ki facilitation center Henry hani ngadon yaka last order jongka High Court of Meghalaya kabala batai syai ba and puli da pareng kumbakalong it's fairly submitted that there is no further need to keep the matter pending since the apprehension of the petitioners have not been materialized. Namar kudon ki beri ba file case untuk kopor habadi batka facilitation center. The order by the checkpoints are in place, but it does not appear to have anything untoward in being thereat, or the periodic checking has resulted in any serious impediment of free passage. Indeed, the petitioners say that the relevant gates have been handed over to the health department for checking of coronavirus infection, and the activities at the gate are restricted to the sea. So, kat kung kani ko order ni suthu ba ngistu ba ka High Court kamsim la khang shu eta facilitation center bakan terikam kum ka facilitation center mar sendap pli ya kani ka facilitation center kawan ka covid ha to por kani ka facilitation center ka kelano kum ka covid center ha to por ban cek hibri ki ba urung bami apo ka jela ba hadin ketupat mentaj ka ban kelano kita kan ke bangi ko abang ba beli ko abang kelai kan ko balik kani kung ka original purpose baka doon kung ka facilitation center panpet ya kata ka room kami juki pa balik pin long bait kung baka di banlong kata ka di kadak sikli ba ni ko bu ya sorkar bat kini kisni ni ba kam nakalian yang ni ba kam don kan untuk an ngila man penyeng kam don hindi kam don kan ba Tikani ke amar si arja khadri ko di pan. Kam di kan kan. Kalau don ka rules arja khanyo. Kalau batai kumno ban check ya kumno kita nan skidi ban register. Kalau don lu boro. Sakaan yu kata. Ni nakaliang tourism minister uong bakat kan ni nakaliang ka government ka ong bakan wanda ya kata virtual ILPA kita gidi kubor hamsaya sudah boro nomor ba ya kani ka topik jong masih la shupindiri no wisnem show wisnem mintip nam taka ikadaw boleh ka soka ka ba menteri kam ya kani ka aba mkihi ba wanda ya kani ka makihi ba snai guru boleh fi ab ya kata ka amendment kadang don hapo ni jong presiden bung ai jingbet alo kata amendment ti kata ka amendment aja khandai nomor kam don ni ka amendment aja khandai menteri kam ya kani aja khandai bali ba ka sorkar habadi bit issue jongka habadi ba ka security di pinong song jong jela bali kamju ki khore ba tentri kam nomor 2 naru aja khandriu ka lami kene ka kini ban form di district task force kila file ki RTI ki jumi hendring impet adi mata kawai ki district task force ki district bapher 4 trikam adi mata lagi no habis kasih district apa tidang pentrikam tang kumki pilot project apakah an kalau hukum ni batin dan kamban dan kata district task force haban siam di data jadi tenant borok bahasa istong bapher ke ba nakalian ke jong sukar kam pentrikam ni thought is to dan kam ni power dan kam ni tepni ya kata apa pila penting apa kiwi ki kam apa di buat ki development ki pila penting apa tadi ni apa di bentuk security tajumi bali pila penting mencatat penang di sini lagi kan influx kan kio ke ikaan bayadai
Kamdon kan unu anji ILP ni pajo MRC kabladon tun penteri kam ya ka migrant workman kabala nakalian kejungi la panya amendment katuru la asna minta ka penteri kam teke ega ta mechanism bancik ke influx apo kajilagi kamtam li hakum kani kapor ba ini habis benggol kumnu kudang peni diberi napo batsla bat ini apo asam kumnu si abu kudang kendang ni presiden tiba di Bangladesh kini mungkin lek sampai sa Bangladesh kin rung kin ni but jaka iba kam kulut kadi kami kala na makum na kuno anu ka ti lingba gam ya kajiran jong chief minister ba tourism minister ba nasu ba iya lam bakla iti ba abade ba kani ka amat sasi namar ba kumkan na kalian keseng minut ban kira kata namar ba nila puli bahalo kani nila file ke FBI jubak ko fi kita baki jubak kai ba usiam jubak kai ba niyo po FBI piar bakla ba ti kamdon kuno no ji ban penteri kam ne kamar si bat ibu ni ha ban penteri kam nomor 2 ban cek influx ban kaba kaddu kalong ba ya amendment ada kendai to du wasan persen la ba wasan persen isi la menteri kam kata ani dam asan du menteri kam sakani ada review nai pat kerti ya ka arjar kendai bat kabasya kalong ba dalili ya ka pukut ban replace atau facility center minum trail lingban kelap pakai kubur bagi not hasil tribunal lawan tentu alor kaji khot na kalian masyarakat buat kami kubur bahan na kalian masyarakat khot ya ka Central Executive Council banyak kerana alor kubur dan kerana saya pun imban kamu khot nomor ban terakhir ban alor kami sebentar naik penduduk yang kapor joki buat kaju kapor naik penduduk yang kapor ini bagi memikirkan alor kami penterikan yang kata sendiri center kembali ke Bandung yang kata food court Bandung baik ini ke facilitation center ka kadon ka case ba file high court adin ba kawan kani ka amen te habadi ba kani ka habadi ba katu haru islam aja kampat mi ka order juga high court habadi ba kani benta nomor ba katkum kajing katkum petition ki file kani case ki on ba takadon kani ka entry exit point kamut kan kamut kan detain ne kan limit ya kata ka entry exit jadi wipat ki nong India Bandung Sipo Kajela dia kata kalau against the constitution Henry ka marsas kumang OMP kamdi kata ka an kabala ban khang yunu Bandung gila Bandung ya kan unu Papua Henry kasmong no dia tang ka jinglum cintip ba manu burung ada kena puli uban huni kajela ban puli uban limba kata ka education tu long ko gila na kata ka pemedi budi kenapa puli kunjuhi tourism kunjuhi voluntary ting isdan kan data bangla man collect manu baru ya abadi mata tak status jong entry exit point kami dari ka center barang san karata cita era rumila hadu kupon adan but ficha karu hills to garden but ki centers ki bala play ki dot Henry kata kadi ka kujubab chung mentakani ka order jong high court aja man kupor ki ombak kadang don ke status sapo high court kadang don ke status sapo high court Henry ni ombak ka high court kala clear kan kamdon kanu na kalian high court kala pini ba kamdon kanu na jingwen badon kini ke facilitation center nambar ba ka pini hi kam khang ya ka jingdum jing ba lingba ka jingdam jang facility center lesi nila ban khang lu ya ka jingdum mar ko pite bi udrak undi ba mi na po mi kala uni pa ni kiwi jelai wan transport lingba ki jingdam jang ka facility center kanun ta tang ka influx kanun la on batai ni tang status ba ki jingdum jing haju por kala mo dok ban bat auto jok sa po ka jaka baki facility center baki da te dimani ka jungi ka lomba labiang nai pen sa chri isu ini penteri kam modor ya kan marasi ke district task force ka badi bandon ban lumi ki kubor jugi lumi ki cingtip ni data jugi nong kata ke pen ulong mabor berkati ke facility center ha umling ka di bandong kumbakalong bar kiwi ki jakaru ki kaprat li jakaru ki bala jet ki sistem bala dep ki turu phaban wa mu ki jaka ban chinano ba kenapa kani MRC aja khande kan nong ka bapura bar ka bayat be
Dan itu person kadi ke food court kamu bagi dah undang cafeteria nang bagi beli kepada tentu ni nongkri itu kendor kendor kaca kapa Henry minta ka ni ka plan ka biya shop ni shop ni ai ko ko public statement ni ba ini ya kadi dia PR ko juki hakaba ya to center jong ka marsi kamdon kila snab ya to ka food court bora hadin mingila batai mingpat isu te rough drawing by ibu artli te kamera natrai kamera ka sai su kana shpo perfect rai ba on makin ki kani ka dengan taka marsi kami hadir kata menta ka jikaran yung terus musta ba ki babri ki bawan hantu ki ki up ki la ban bang ki food balik berkat ba ki bawan beli bun ki counters ki bawan na central government la ka jong counter ki bawan ki student la ka jong counter ki terus la ka jong counter ki bawan ban belah ni la ka jong counter mat ki di bandon tu ki department jong na infiltration ki di bandon na home ki di bandon ka police ka di bandon ka labor ka di bandon nama ilan kang bun di jaka haju poru ka area ka area kampat dak ka tu nama apa haju poru ka parking space ni haban di bandon ti kaya kini ba ka konsep ko ki ban wanra ito ka food itu menu kami kata ka konsep na ba ka cara kami itu di transport department menu ka sing tourism department itu hatu la pala tender lo kan ka benta ban tulong kan ki ko food kata kan telesi asu ai minister ne munu na po durgas ni su ai tender na su list hatu ka caka shiki pat ban tulong kata food kata mi dang wa tip limbaga artian baru ngecu ini data ektim di kan andre kai bung hi ba kata inspection kala lese takadon ka kabiang andre kadi ban implement yang original plan kumbakalong husna marta kanda undi pat habade ba ka food court itu cafeteria ibari bendon ila bendon tang kemudian bala bendon jakabang andre kamdi pat ban override ban ban tam no ya kai ba ka di original purpose ban di ko solution center